Ndwiru kire gituma andu acio akeri ni makunikanio na mahumbirwo ri ni nyu mwarurire makiria mukia kwa na acuguo abitu kia Ndena ni hau riu igua ati kuremwe riu andu ndaigua ati wituika ati mundu ungimenywo ati wina ungi na hau ni wanjagia kuneanwo iguru kahora ukaje wikirwo gastiru aya kamwe ngima-ini ugiikara ngoguo ri kwa muigua ngima ni wekirwo gathimiti ugiikara mwaka wina pira nda ni ugite pira wasa ndingika mundu wakwa wina riu ni undu wa guoya ucio ri nikio yake mahitha guo tondu we no amenye riu your safety is jeopardized wathie gwitangatha waziwazi ati huyu ni ng'ania what have you riu nikio igua inachezewa chini ya maji totira ni gwakire nyaki ya mbi ni mutumia wa mbere no ngwetagwo nyaki ya mburi njetheta nyaki ya mburi ni kwambura eto uguo tondu aragurwo na mburi cia nyaki ya mbi uria wambirwo uyu wambire ri nyaki ya mbiri niwe mburi ciake ni cikugurwo uyu ungi witagwo nyaki ya mburi kiunikirira yes riu tara ni gwakire uguo no riu maundu mathi macenjetio uguo tugikiingirwo mwandu kuri uria metikitie one man namna hiyo unatuka kuri andu angi wauga ikue kwani nini reke ngwire ni hakwa riu na ndiramenya ndahota kuhurwo mahiga maingi muno no ni ndeta mutumia ingikorwo uyu ni muthuri wakwa ni arahe gitio ni arathomithiria ciana na tutirahota ndio ungihota weri kaba ndehere mutumia uyu wake ri we tuikaranie no tumenyane gukira riri uhoro wa kwambiriria kurwara na kuuja no twirukira kiratuma wari uguo no camba muingi uguo wa mbere eho mbere uyu murehi wake riri eho koguo jaria kwa grao ni different wewe hizi wale we isa mzima mwenyewe machatari yes independent woman you don't depend on nobody mafada isela yeah man koro we how they ni how atumia agi marire ndungiraria mĩario teo kwa grao ni vitu ni different haya ona conversation ni ona ori gori ungimiambia ati wakaro nikwenda atwarie mukomie mwana aya ni ndamukomia nikwenda atwarie ndo ingitwira ngitie ngona no turakia ndanduka tutire haria twari kagiciria kiwa mutumia kura ndiciria riu ni rega ukorenda tuige biacara ni ndireganite nario biacara ndwe no ona ti biacara ngwenda tugie miaramano na njirenge na ti miaru ithe wa Karo ithe wa Karo ni ndingithura ni kwa nenda ya osense ndingithura ndio na twanjanie nawe na thina muru muno agacokia aria ona mubuto twekira mucibi watinda wanyitetie kibungo mubuto ndukagwe ni tutaithanetio muno na ngakena wina meciria mau magutwanda ndurire na ciana citwarana na thina na tiga ndathire gikomba ri no hau nacokia guteithia muno tukinyitana na muthuri ti Justin akianjia kunjitira murigo na wa Janet niguo ajitira murigo muno niguo twanjire rukugigeo kanyamu riu meciria mau wina muri ni mariku hau na muthuri uga nyuma na meciria mau wina mo watiga kuga uria kwendaga twararamie biacara ni njega ini no guo ngwenda gukiuga ukora riu hau ni utegirwo tene no te uthie uge ndireciria ni wikara wiki muno guku ni kaitara batara muiretu wa wira taki ciana inogagia ati ici na njuka nogete kwa njokio na guku Uganda na Western ni mekio ni wicirete ciana eti muiretu wa wira ucio oracio no urituhe muno ninyo no halite to twikete over home mutumia nake ri ni kuhimbaniria maundu wai tongania ngocia mucio karugama ngiru na tuko twikianiriria guku itura kama tiguo ndirauga wa Karo tiguo ndirauga
kana tutige turiaria ringi we ni wone ka nduranyita ni ndanyita urenda tutwa ni wega ngo ina meciria mega muno njira yo thiete ri we arakwira we no kaigua you can read the direct piriria go sense njira yo thiete wa karo ri ti njuru kinyira bara gatagati ukamboketa kamucemonia ni kurituhire no ri ni kumekuwa kubaya, kumekuwa chida. Angalia na nikiona ona ndore mende feigiriri kira hivi uigwa ati agithie kuraciria no yake ati wa mbere ho no twende kumenya guthiaga atia. It is very rare ati uigwa ati wa mbere nio kabathi kuro uyu wake very rare. Njiriga kuona muthuri wa thiete riu ena atumia ere mathiete riu gutwara ruracio he mutumia wa gatatu iyo na ukona mendanite maranyitana kuu magikenaga no na yo ori matiena na by choice ucio muthuri nake ri tiari akuhakwo macuru ni ufuate nyayo ama wende yes ndakwana mna hiyo tariwo kiwana woko mero we ni mugwaje ori wali TV ni ndandirikana ena mugwaje mugije marauga na ile sasa vile msali tuambia na leta wa saba alikaa sini akatuambia ni vizuri tuongeze tulete wa saba tukakaa sini na mama mkubwa mama mkubwa akatuelezea tukaona kweli kuna umuhimu ya mzee kuleta haya ndogo na nikasana kasuri kakopaka na tabia mzuri kako na roho safi hata sisi kama mambibi ya hii mzee ndio tumekuja hapa leo at least tuhakikisha kamenunuliwa vizuri ni kutoka kwa mother queen alikubali mama mkubwa alisaa kubali sasa hata akiongeza wanane sisi tuko sawa na sasa mnakaaga aje nyinyi kila mtu ako na mboma yake ndio ni goke geti atumie ya tunadorikanya mo you are creating war na hivi doge you are creating war it is swallow biting what you can't swallow gutige tweka wenda inire kuweza zoke orenda ndavegire ona le wera maheki na wina ka buroti ga that by photo no ho igite gukusi buroira ndaburigire na kaguyo na katari ka hybrid kara gakwa choke wigire no wake kubo siringi neraria murite mana muno no mwako urore hari ori jiangalie jipime jiangalie na uangalie oh yes so that's the way nigothogodha Wednesday tukigagara mitambo-ini ya kamemeka yukamo igi hando-ini ya Gathaya Dennis the Sheriff ukajeta muthoni wa wainaina nyarari ya Africa Itagwo Sejen Ngoni watho ita thank you very much ariwa irio akuma kure fwani ya Njoro engineer Tash misemo no erito he muno we utie tu dress yaku ya mutumia wake no ugire go onyiterie murango hingurite kana riri athuri makoro me very direct yes makwira atiriri ni ndi twahikania na tweko hiki no ni nyendaga ndurabanga hiki no ni nyendaga mutumia wake ri mwithanirio haria mbere undu ucio ri ndukoroho from the onset ndikuirehe hagarita ucio wakwireherita ona ni ri yes agukaito kai mekaga atia well times have changed ithu ni tutahiana ashusho ito times have changed ginya muikarire lifestyle ginya mawete kio ni macenjirie mtu akae vile anataka vile mtasikilizana na huyo mko naye mkae hivyo angalia style hiyo muangalie hiyo bas ndona ndomereri nyingi muno kwikira 2014 na